Siyabingelela abathathekayo egameni lenkosi nemsindisi wethu uJesu Kristu. Siqhamuka khona-ke ebandleni lase-All Saints, icathedral yethu leseveni laseSwatini, idayosisi lebitwa ngokuthi iSwaziland. Namhla-ke bathathekayo lilanga laPentecoste, phindze futhi kuyilanga lasikhumbula khona imvelo nendalo emhlabeni wonke jikelele. Isihlanu kwenyanga yenhlaba eminyakeni we-2022. Bonke bathathekayo isidlo yanamuhla dayilethelwa nguye umfundisi Sigudla akanye naye babe Cyprian Dlamini. Sithemba bathathekayo ukuthi dayithokotela lenkonzo, sidawujabula simbonge uNkulunkulu njengoba nje kungeso sikhathi sesishido saPentecoste noma lusuku lwaPentecoste. Lemfundo tethu etitholakala ekhasini le-44 encwadzini yezimfundo, bese encwadzini yezinkonzo titholakala ekhasini le-241. Ilanga laPentecoste bathathekayo lilanga lekugcina ezinkonzweni tethu teliphasika lalapho besisolo simemetela khona ukuthi Jesu Kristu uvukele, saqhubeka samemetela ukuthi Jesu Kristu wenyukile. Esikhathini letiningi-ke kuyabe noma sifundo sekuqala noma sifundo sesibili sifunda encwadzini yemisebenzi yabapostoli isahluko sesibili, siqale esahlukweni sekuqala siyogcina esahlukweni se-21. Lalapho siyaye sive khona indzaba yokwehla kwamoya egcwele ehlela kwabafundzi baJesu baphuma bahamba bashunayela, njengoba nje namuhla kulolu suku kokuthi emva kwamalanga angamashumi 5 inkosi yethu ivukile, kwabe sesekenteka ngokuthi ehlise moya egcwele esiphakathi etikwe bazalwane moyane. Sikholelwa kubathathekayo ukuthi usetikweni sidawela ke lenkonzo bathathekayo sibhika lokuthi losuku lwekwehla kwamoya egcwele lwaPentecoste, nekokuthi futhi losuku lwetemvelo emhlabeni wonke jikelele. Njengoba besashilo-ke bathathekayo ifundo tethu dime ngalolu hlobo. Isifundo sekuqala siphuma encwadzini yemisebenzi yabapostoli isahluko sesibili, siqala esahlukwaneni sekuqala sawufika esahlukwaneni se-21. Likubo nanamuhla likubo le-104, siqala esahlukwaneni se-26 siyawugcina esahlukwaneni se-36. Isifundo sesibili sitholakala encwadzini lebhalelwe baseRoma, isahluko sesiphohlongo, siqala esahlukwaneni se-14 siyawugcina esahlukwaneni se-17. Livangeli-ke lona livangeli ngekulandzisa kwaJohane Longcwele, isahluko se-14 siqala kufundza-ke bazalwane esahlukwaneni sesiphohlongo siyawugcina esahlukwaneni se-17. Ingoma liyadlulela livangeli ingoma yaHezekiya, ingoma yesine etingomeni tethu lesibiselenkisako kuyincwadzi yezimpondo. Inkonzo yethu-ke bathathekayo iyaqhubeka ekhasini le-104, njengoba sishilo ukuthi sikhumbula ukuthi namuhla lusuku lwetemvelo, mhlawumbe sitawuvusela ngendlela noma sithandaza kukhona sitawuthandaza khona ngendlela ehlukile bathathekayo. Inkosi ayibe nami, ayibe nawe futhi, fomesane inkosi yithumiseni ninetite kude nkosi, akabonge uNkulunkulu yisele nkotsana namoya longcwele, alibonge ligama lakhe nyalona ini. Akadunyiswe uNkulunkulu lokuthathu lokugcwele, uNkulunkulu lokuphila, uNkulunkulu lokusimama, umdali wabo bonke lokukhona, yena lomthombo wekuphila. Letingilosi tihlabela timemeta tithi kukhanya kuvela kuye, letimangaliso tivela kuye, lestatiko nalesingatati, nempilo yonke futhi ivela kuye. Ngakho-ke asimdumiseni kanye kanye sithi
akathunyiswe uNkulunkulu losizolweni kumele kuthula lothando kubantu Nkosi Nkulunkulu Nkosi yasezulwini siyakubonga siyakududuza sikhuleka kuwe siyakududuza siyakubonga ngerudumo lwakho
esikhundleni sokuthi sibone ubuhle bendalo yakho nedingo lonke lolidalile, sibuke ingcebo, sabuka intuthuko, sathi sifunela thine kwethu kuphela. Sibhanqo sifuneke ukuthi sibe nalokuningi nalokwethile ukuthi kube kwethu bosodwa, sangabi nenzaba ukuthi lokhu umhlaba utawushiya onjani, sehluleka nokuthi sabelane nalabo labethu. Nkulunkulu msenzise hlengwe, siyavuma ukuthi lo mhlaba asawuthanzi ngendlela wena lomthanze ngawo. Siyaxolisa ngokubhobhisa nangokulimala letilwane netihlahla nalokumila kunokuningi lekokudalile lenyalo semngekho ngenxa yekwenta kwethu sibantu, letimpilo letiningi letilahlekile ngeminyaka iketwa indlala, letimpo letinye nesitendalo sibantu siyaxolisa. Nkulunkulu simamisi wethu, siyavuma ukuthi asikawunakekeli umhlaba ngendlela wena lo wenda ngayo. Siyathatha kiwo singabuyiseli, siqedze lokho wena lokubhekile ngokuthi kuyawusiseta empilweni. Siyathatha sisebenzise bese silahla lokuningi lokunakele lesenamsebenzi. Saka imithi lebulalako nale ngubesako nalelako ukuthi imvelo ehlukumezeke ikhona sakhona ukuphila ihambe ngendlela loyidale wayibeka ngayo. Sibheke impilo tethu nabasemndeni, sabheka ukudoleleka kwethu kwabasemndeni, sangasayingeli indzaba yemhlaba nalabanye bantu nabasenhluphekeni. Bosibone Musa siyenda endwani. Siyatithoba ngenxa yemisebenzi lesiyendamo nalesiyendile lefundisa indalo yakho. Yiva babe ukukhala kwethu ngenxa yentono tethu. Bona Nkulunkulu ufisa ukuguquka kwezinhliziyo tethu bese uyasithethelela bona bethu. Nkulunkulu somandla lothethelela bonke labaphelelanga iqiniso, akusawukele asithethelele intono tethu, asikhulule kodwa, asimise asiqinisele thina konke, asigcine nasekuphileni nomnini nanini ngaye Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Asithandaze. Nkulunkulu somandla, nemoya lokuya ezulwini nangetilimi emalangabi wathululela moya wengcwele bafuthi bakho. Yokhela inhliziyo tethu ngemlilo wenjabulo nangemandla emizulu, usethome sifakaze nesimanga sethando lwakho kubantu. Ngaye Jesu Kristu Nkosi yethu lokuphila kuza nawe namoya wengcwele, Nkulunkulu munye nyalo nanini. Amen. Siyawuhlala phasi bazalwane silalele imfundo tethu kolele ukubonga. Nginibingelele bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Bazalwane, isifundo sekucala namuhla sifundza emisebentini yebapostoli, isahluko sesibili sitawufundza kusukela evesini lekucala kuya kule 21. Ngesikhathi kufika ilanga lePentecost, babahlangane bonke ndawonye. Bathi bethuka kwabe kuchamuka umsindo lomkhulu esibhakabhakeni. Wevakala sengathi ukusha kwemoya lomkhulu wagcwalisa yonke lendlu babehleti kuyo. Kwabonakala kubo inkehlenkehle yemlilo kusengathi yetilimi letehlukana ekhathi. Tahlala emuntwini ngamunye ngamunye. Bonke bagcwalisa ngomoya longcwele. Base bakhuluma ngaletinye tilimi
njengoba emoya wabapha kuphumisela. Kwakukhona emaJuda labehlala eJerusalema, bantu labebesaba uNkulunkulu. Bantu labebesaba uNkulunkulu bavela etiveni tonke temhlaba. Kwathi kube kuvakale lo msindvo, inkumbi tebantu tabuthana ndzawonye. Bamangala badzidzeka bonke, ngobe ngulowo nalowo wabeva bakhuluma ngetilwimi tabo. Babutana ngekwethuka nanokumangala bathi, kanti akusiko baseGalile bonke yini labantu labakhuluma kanje? Pho kwentiwa yini uthi sonke sibeve bakhuluma ngetilwimi takithi? Siphuma ePhathiya, eMediya, nase-Elamu, eMesopotamiya, eJudiya naseKhaphadosiya, ePhentusi nase-Asiya, eFrigiya nasePhamfiliya, eGibhithe kanye nasetifundeni taseLibhiya naseSiriyeni. Kanti labanye bethu baphuma eRoma. EmaJuda nebetive abebaphendukele enkholweni yemaJuda, nalabanye bethu baphuma eKrethe nase-Arabiya. Kodwa sonke lapha sibeva ngetilimi takithi bakhuluma ngemisebenti lemikhulu yeNkulunkulu. Basamangele badzidzekile babutana bodwana bathi, kusho kuthini lokhu? Kodwa labanye bahlekisa ngawo lamakholwa bathi, labantu bakudzakile. Kodwa Petru wasukuma akanye nebapostoli abali-11 wakhuluma ngelive elikhulu wathi, sive semaJuda nani nonke lenakhile eJerusalema, yatini lokhu, bekani indlebe ningilalele kahle. Laba abakadzakwa njengalokhu nicabanga nini. Empeleni kusesekuseni ngeli-hour lemfica. Kodwa lokhu ngulokhu lokwakukhulunywa ngumprofethi Joel lowathi, uthi uNkulunkulu, naku lengiyawukwenta ngetikhatsi tekugcina, ngiyawuthululela moya wami etikwabo bonke bani. Emadvodzana nemadudzakati enu ayawuprofeta, emajaha enu ayawubona imibono, emakhehla ayawuphupha emaphupho. Yebo, kulawo malanga ngiyawuthululela moya wami etincelwini nasetincelukatini tami, tiyawuprofeta. Ngiyakwenta timangaliso etulu esibhakabhakeni netibonakaliso emhlabeni phansi, ingati nemlilo nekuvusha kwentuthu. Ilanga liyawuba mnyama, inyanga ibe bovu njengengadi. Lingakefiki ilanga lelikhulu nalelimatima leNkosi. Labo-ke labayawulibita libito leNkosi bayawusinziswa. Madvodzana ka-Israyeli, vanini lamazwi. Livi leNkosi. Akabonge uNkulunkulu. Siyabonga kusekuqala sitawutholakele kubona namuhla ikubo ngelikhulu nakune siyawuqala esahlukaneni se-26. Awu simakazi, mayeminyeni imisebenzi yakho yonke uyetenge kuhlakanipha, umhlaba ugcwele indaba zakho. Naluyabandle lolukolona lolubandi loluphethuka tifo umuntu angeke akhone kudibala, tifo letiphilako letincane naletinkulu. Nansiya imikhumbi ithweza kulo nemikhomba mawayenda iyajakathula kulo. Zonke letindaba tindeke wena kutse utiphe kudla kwakhe ngesikhathi lesifanele. Ipha kudla tidle, nawuvula sandla sakho uteneliswa ngetintfo letihle. Nawufihla ubuso bakho tiyethuka, nawuthatha kuphefumula kwakho tiyafa tibuyele emthubeni. Nawuthumela moya wakho tiyadlaleka, hlomise kabusha imvelo yemhlaba. Sengathi lodumo lwasifakaze kunema kude kube mvula bhakaze. Sengathi sifakaze angathokoza ngemisebenzi yakhe. Yena lothi nakabuka umhlaba uthuthumele, athinte tintsaba tibuni.
Ngakathe ngiyakuhlabelela yenzeni isaphila ngiyakuthumisa uNkulunkulu wami isaphila lapha emhlabeni sengathi kuzidla kwami kungamjabulisa ngiyakuthokoza kuSimakathe akathuliswe izinembozana nabuya Isifundo sethu sesibili sitholakala encwadini yakubaseRoma sitafunda sehluko sesiphohlongo sifunze kusukela evesini leli-18 siye evesini leli-17 labo labaholwa ngumoya waNkulunkulu labangemadvodzana aNkulunkulu ngobe abemukelanga umoya wobugcili wekuthi nibuye nesabe kodwa nemukela moya losenta emadvodzana sikhulume ngaye kuNkulunkulu sithi babe wami ngumoya licobo lufakezelana nemoya wethu futhi sibantwana baNkulunkulu njengoba sibantwana bakhe nje sitindlalifa futhi sitindlalifa taNkulunkulu yebo sitindlalifa kanye naKristu nangabe phela sihlupheka kanye naye siyawukhatimulisa kanye naye ivile Nkosi akabonge uNkulunkulu sitawusukuma kubathandzekayo kwandlulela livangeli sihlabele ingoma yaEzekiel isekhasini le-334 ingoma yesine ingoma yeEzekiel ya uninathi sayibeli ngikuthema ngibonge ngibise ngivelelami ngiyakuniphaphatha ngemandila hlobile ihlandeke kukonke kumtholanga kuto tonke ngithombe teno ngiyakuninika inhliziyo lensha ngibale umoya losha ngiyakukhipha inhliziyo yelitshe nginike inhliziyo letsambile ngiyakufaka moya Aybenani aybenawe futhi lalela letindzaba letinhle ngekulandzisa kwaJohane longcwele sahluko selishumi-4 siyawuqala kufundza esahlukwaneni sesiphohlongo
akathi Yesu Kristu umsenzisi wethu. Filipu wathi kuye, Nkosi, sibonise kwehlo sitawubeneliseka. Jesu wathi kuye, sekunesikhathi leside nganani kodwa nanyalo awukanadi. Filipu, lolo sabone mine umbonile nababe. Usho kanjani ukuthi sibonise kwethu? Filipu, awukholwa yini ukuthi ngikubabe nababe kokeni? Lamavile ngiwakhulume kimi angikhulumeli mine kodwa babe lohlala kimi nguye lo wenda umsebenzi wakhe ngami. Ngikholweni ukuthi ngikubabe nababe kokeni. Nami njalo ikholweni ngenxa yale misebenzi. Qinisele ngithi kini lo lokholwa ngimi uyawenda imisebenzi lengendako. Yebo uyawenda nalengetulu kwanena ngoba mina ngiyakubabe. Wenda noma ngabe yini lengicelayo egameni lami ukuthi inkathumulo yababe ibonakaliswe endonzaneni. Anicela noma yini kimi egameni lami ngiyawuyentela yona. Nalingithanza nitawugcina imiyalo yami. Ngiyawucela kubabe ukuthi aniphe lomunye umdodoti kuthi abe kanye nani kude kube phakathi. Yena umoya weqiniso livele lingeke limemukele ngobe lingamboni futhi lingamazi kodwa nine niyamazi ngobe uhlala nani futhi uyawuhlala kimi. Ngeke ngitshiyeni nithanzane, ngitawubuya ngide kini. Nalike livangeli la Kristu. Oh, Baba Kristu, Nkosi yethu. Siyawulelela ke bathandekayo lokolo lethu, siyawusebenzisa yona. Siyawusebenzisa ke bathandekayo sivumo selukolo lesihambisana netemvelo. Siyawusebenzisa uvumo lwekolo lelihambisana netemvelo. Siyakholwa ukuthi uNkulunkulu udale lonke izinto, uvuselela lonke izinto, athokotele lonke izinto. Siyakholwa ukuthi umhlaba oyindzawo lephakeme yasimakathi, indzawo uNkulunkulu layigcwalisele ubukhona bakhe, wayelala ikhaya lokuthi sabelane nalo ngalo. Siyakholwa ukuthi uNkulunkulu waba inyama nendalo, waba yingxenye yemhlaba. Umuntu lokuJesu Kristu lowenda waphinda wahlala kanye nathi, wabosha umoya, waphindze futhi wakhuluma emkhathini wethu, wahlupheka, wafa esiphambanweni, afela bonke abantu nendalo yonke. Siyakholwa ukuthi Jesu Kristu lovukile nguye lobambe indalo yonke, nguye losisekelo sendalo yonke, lokuyisa lonke izifo kuNkulunkulu, lovuselela indalo yonke, aphinde futhi agcwale indalo yonke. Siyakholwa kuMoya Oyingcwele nokunguye lovuselela ukuphila endalweni, nguye lokhala nekukubula nangekulimala, abona ukulimala kwawo komhlaba nendalo. Nguye futhi lomile londinzele ukwakhiwa kabusha kwemhlaba. Siyakholwa ukuthi ngaKristu siyawuvuswa, ngaKristu siyawuyithokotela indalo yonke. Yabe seshilo lebathandekayo, namhla sikubhala usuku lwaPentecost, siphinde futhi sigubhe usuku lwetemvelo emhlabeni.
iningi lethu nasibuka umhlaba lesikhathi lesiphila kiso siyabantu mhlawumbe labethukako lababangalako ngenxa yethuba etiningi lesibukako lebekako emhlabeni mhlawumbe titsathu tatu lesingalibuka kakhulu indzaba tekuguquguquka kwesimo semtulu tindzaba tekunyamalala letinhlobo letintsite letihlahla letilwane bese sebayenza ukuthi igculiseka kwawumhlaba kwawumoya kodwa asilosetulu lokubuhlungu ukuthi mathibo kwaletindzaba leti imvamsa yesikhathi labantu lokhanza ngokuthi batsinzeke kakhulu lokhanza ngokuthi futhi mhlawumbe nalokungakanani lichaza abadlalile ngetheni ngethibo leti tizendendele matibe khona emhlabeni wawubuka nje ukuthi sineminyaka lemithathu bathathekayo lesibhekelwe yona ukuthi kufanele sinciphise ibole ibulala umthwathwasi lena ngabe sitawedluleka ukuthi sinciphise sitawudikhanza sisesimeni esibi emhlabeni nasibuka nje uhlathile enkulu emhlabeni wonke jikelele litholakala evela seBrazil libe ladiwa ukuthi ihlathi lelibukekako lihlobise umoya nokuthi lithathe imimoya lethinte lekhiqizwa abantu nemisebenzi yabantu seliguquke lelihlathi esiqinisekisile lenza nebukelayo lemimoya lemibi selenza bese ikhipha lemoya lemibi siyabona ukuqhubeka ngokuphakama kwezima lekushisa emhlabeni kwenta ukuthi imimoya lethinte limatanthwathwasi emoyeni ikhiqitheke emveleni kwazi ukukhithitheka kwawo kangakuthi sibona ebantwini nabanye sevula temalahle lesetivaliwe ngenxa yokuthi bantu banzeka lapho bakavula khona batawukhona ukuthi batowuthola imalahle ekubasa simo sekubasa sekushisa sesiguqukile siyabona futhi lempi lekhona emkhathini welizwe laseRussia nase-Ukraine iyabanga ngokuthi saluma khona udula kwakuoyili kwakhiwa ngabo-petrol nabo-diesel siyawubona nje umhlaba abathathekayo konke kubeteleka ukuthi udidekile awuqondi kahle ukuthi kubalulekile ubhekene lokhu siyakufananisayo bathathekayo wonke ihlanganisela ihlobo lokwakukhona emkhathini wabafundi kaJesu lebese bahambe naye iminyaka emithathu baphila naye bahamba naye basebenza naye bebabona asahlobeka asashaya endleleni abo baze bangenela usaba lokukhulu bafika esigabeni sokuthi baphile nokuthi bayamathi yenza yokwesaba ukuthi hey nathi sizawubona sekuwa into ethile letihluku ekulemthetho babu babuhlungu lapho sebakhona sabethele Jesu asabulawa kodwa buhlungu basebeyancipha nabebezwa ukuthi hey lo muntu lobulewe lo muntu lobethelwe isiphambanweni sewuvukile bathi basathokoza ukuthi nabo uJesu sewuvukile waphinde futhi wabalethela ukuthi ukukhathaleka nakabatshela ukuthi cha-ke mina phela ngivukele ethi sengiyahamba ngiyamshiya ufika nalale wenyuka ngawunyuka ngimshiye ngiyawusala namali wendweni loyawunyela uyawuthonzisa endleleni yankulunkulu alisinde besahamba alibe emandla libathise emandla abangala nosalwane kanti kanjani nakuthi sitawuthi sibuyele sife
kodwa kwathi senjalo uNkulunkulu wasibusisa nokuthi bese kufika ilanga laPentecost bathandzekayo lalapho sitshelwa ukuthi beba ndawonye akanye kwase kwehlapha egcwele esukweni wehlela ekwabo wehla njengomoya nangemalanga emlilo wawasethikwabo kuleyo ndawo babili kwabonakala kuye kubo kwehlikathi ngehle emlilo tifanana li etikwalo nangalotikwalo bagcwaliswa ngamalelo basebaqala bakhuluma nalethini letinye njengoba abebanikela ukuthi bafundisele siyeva ukuthi kwabe bantu bonke lebabuya ephindeni lebathi laba sebafundisa bagcwaliswe ngamoya abakhuluma ngetini letinye bantu abangala bathi hey laba bantu bakhuluma ngetini ngakithi sebakuthatha philo aze bafika labanye kuthi nayi abantu laba bathakile siyaqhubeka ngesifo ukuthi kusesenjalo bakhona ukuthi bafuthi kaJesu bahlale ndawonye bahlephule sikwa kanye bafunde imfundiso ngempilo ngaphansi kwakhe kwaba imangaliso empilweni yabo bamangaliswa bakholelwa ukuthi uNkulunkulu umuhle uNkulunkulu uphakeme kwaze wafika isikhathi sokuthi abafundise ukuthi bakwazi ukuthi bamukele ukuthi babuye kangako basebathathanela into bakho bakuthengisa bathathekayo indlela ngokuthi labo labene batokona ukuthi basidakane bantu bebathathekayo bangathunda bathiphendule ukuthi baba kwente kanjani kwakuyini lona lefundo leBhayibheli vele kwakwente njani ukuthi libe tashubahlukene kanjani asathi bathathekayo ukuthi sisikaphela sithini kwedlula kuloko leBhayibheli lesifundela ko kodwa nje lesikwatiko ukuthi kwaba khona ukukhulwa kwentimo ngempilo dawo bafuthi kaJesu bayeke la kuqala ukuthi babe labathana besababo kodwa basebaqala baba labanesibezi bebabonile lokubulwa kwentela uJesu ngakho kwakunesaba lokukhulu empilweni yabo kodwa kulula kuhle bathathekayo baba lesibindi sokuthi bese bamelana nemandla abakakhona lesosikhathi baphakamise ukuthi hey Jesu Kristu nembala uyaphila Jesu Kristu okuphumile base banikela bathathekayo umsebenzi wethi aphume bahambe bawona bonke abantu babebafuthi ngalo levila uNkulunkulu abasesabaka iphathi manje khona kodwa basebenzela ngokuthi umsebenzi kaNkulunkulu awusale uqhubeka kuya empilweni ayekela kwabafuthi lababhaqaho bakhona kuba emkhathini abantu ababekela hey capelani lo Jesu Kristu uyaphila baba bese bagwasiwe ngabantu emvelweni yokuhamba siyatshela abathathekayo ukuthi sisampoka umqoka into lethu uNkulunkulu lokunye esikhumbulako ukuthi uNkulunkulu usipitele ukuthi sinakekele imvelo siyiyele imvelo ukuthi iphatheke ngendlela leyiyo siyele imvelo ukuthi ikwazi ukuthi ithisetele yona nabo ngisisabela bonke ukufanele ukuthi bathathekayo sibuye uNkulunkulu sipheze futhi sisibisele ukuthi umsebenzi ngokuthi umhlaba upheze futhi uphiwe emandleni masha sawukhumbula phela wathathekayo ukuthi uqala njalo uNkulunkulu emhlabeni uGenesis chapter 3 sesibili sesihlanu kwathi uNkulunkulu umuntu akekho emhlabeni ake unakekela awulenze awubuke ngakho-ke uNkulunkulu usinikile umsebenzi bathandekayo ukuthi sinakekele umhlaba nasingawenzi kanjalo kusho ukuthi asisawenzi umsebenzi wethu lembala-ke singawuthatha ethole mandla kuwo lokwendela kaPentecost ukuthi sesiphiwe la mandla ukuthi sihambe siyowenza umsebenzi kaNkulunkulu
Mana siyabona seyefikile manje igcwele nasuka la yeke labantwana lehlukile kodwa lasempangolunye sitshela ukuthi bahlangane bazawonye bengathimo kanye kanye bebangasesabi sebesebethe ukuthuka nani kodwa bakuthatha insuku nesikhathi bakanye kanye bahleli ekhoneni kaNkulunkulu bahlephula sipha bakhuleka emva kaNkulunkulu moya loyigcwele ehlile tiwabo waletha kunye bathandekayo ibandla liyamdinga kunye kulesikhathi lesi isawunda umsebenzi kaNkulunkulu samemethela kuhle kaNkulunkulu nemandla kaNkulunkulu siyadinga bathandekayo siyadinga ukuthi siqhamuke sibantu emisebenzini yethu eminingi eyahlukahlukene sikhombise ngokuthi sinengapho ngenza yokuthi uNkulunkulu indalo yakhe ayinakekela labanye bawuvela mhlawumbe ngapho yokuthi bona bafuka ukunakekelwa kwempilwane bakugcineka kwempilwane labanye mhlawumbe bafuke ukunakekelwa nokugcinwa kwabo izihlahla letithelo thinte mhlawumbe nalokuphilako lokuthinte labanye mhlawumbe bethe ngapho ukumelana nekuvulu ukutuka kwesimo sentulu labanye alwe enzaba yokuthi singagicidi into letiningi letidolile noma letidawudolisa umhlaba lesiphila kiyo tonke letinto leti siyadinga bathathayo ukuthi sibambisane into mhlawumbe sizesebenze sibambisane nalabanye mhlawumbe bemabandla lahlukile noma tikholelo lehlukile ngokuthi sonke sibambisane ekuthenini nomhlaba waNkulunkulu sinakekele ngendlela ikutuke bathathekayo ayibheki bangabe mhlawumbe ukutuka umuntu munye kodwa ikutuke yenteka nangabe abantu babaningi bagutuka ngasikhathi sinye siyayibona ke ikutuke yenteka ngaleso sigaba ngakho isidingo bazalwane ukuthi sibambisane silekelelane ekuthenini kube nekutuko emhlabeni nasemhlabeni siyagutuka sesinamali egcwele bathathekayo sentiwe bathu labeni uhobholo siyabona Petro ekhaleni nase seJesu Kristu sekabanjiwe nango Petro sekamphika athi akathi lutho yena kodwa wendela Petro ukuthi sekagcwaliswe ngamoya wegcwele akazange asaba nebesaba baJuda thathamthini kodwa waphakamisa watshela abaJuda athi bantu benkosi lokhu lelibonako umsebenzi waNkulunkulu kwase kuyaphela kwesaba kwase uyakhona nokusho ukuthi yethi misila ngoba sibhidwe uNkulunkulu simelelele iqiniso laNkulunkulu siyadinga abazalwane ukuthi sibambisane siyababona abazalwane labo ukuthi babambisana bathengisa abantu abanabo bendlela ukuthi kuthekelwe bakutholakala isito kulabo labebeke siyadinga bathathekayo ukuthi inzaba ekuhluphekela inzaba ekukhuthuka kwesimo sempilo kube inzaba lesibambisana kento ngoba isikhathi lesiningi letinto letibaka ukuthi kubhebedeleke ngokuthi abantu babe nemona babe nomphogolo behluleke ngokuthi sibambisane ukuthi sisesenetisane kuloku uNkulunkulu lasilethe bona khanze umuntu ayedwa afuna konke kube nekwakhe bangabe sifuna abathathelayo ukuthi lamaqiniso lawo afinyelele empilweni yethu noma siwubone umhlaba ukuguquka kufanele bathathelayo ukuthi sifune impilo mhlawumbe letinto letiningi letigaka lesitikhanza sesifaka empilweni ngathi impilo bathathelayo imelula lefanele ngabe siyayiphila siyabona tive letinjikile letona ikhona ukuthi tithole ugasolina namomoyina mhlawumbe nekushipa kodwa labo labasemaveni lalapho letinto tivelapho ukhanza ukuthi bona abasakhona ukuthi bakuthole kangakanani ngenxa yokuthi lamaveni aselasebili sesibitwa wona ngenyalo ngokuthi akathathe iqhaza ekuthenini asite lamaveni angathuthuki kakhulu ngokuthi ashesheke wona athuthuke ngezaba ekubukela lokhu lesingathola noma lesingabita ngawo ukuthi lokusina ukuthi sikwazi ukuthi sakhe mhlawumbe ngogesi noma ngemandla sisebenzisa into leti
Lokunye lesifundza ke bazalwane ukuthi ke kufikile kwayo ingcwele libandla liyaguquka ekutheni libe libandla libe buhlungu libe libandla ligcwele intokozo. Siyabona ke bathandekayo ngokuthi ekutheni sebalahlekelwe uJesu basebuhlungwini kwathi manje ingcwele asafikile kwase kuyaphela lokho buhlungu base abanye jabula lokubanganisako bathi sebagcwaliswe ngamanye ingcwele bantu base bafika bakhona bathi hayi yini lokathi lenzakiwe ngenxa yokuthi injabulo ayitholakala enkiko sebagcwaliswe ngamanye ingcwele sebaphuma bahamba ngemandla bayoshaya bathathela ubani wendlela uyaseka bantu bathi ngokuthi sesilahlekelwe indolo ngenxa yokuthi sithi abanakekele umhlaba abanakekelwe abantu ngoba konke kutoka emehlweni kaNkulunkulu konke uNkulunkulu uyafuna ukuthi kuphatheke kahle sibona kuhle thina ekuthenini indalo iphatheke kahle ngakho ke into lefanele sisihambisane kithi bathandekayo kude ngokuthi sikwazi ukuthi sinakekele umhlaba waNkulunkulu singesabi singabi nokusaba kodwa sibeke injabulo nokuthokoza sisakwenza konke sedemke bathandekayo ngokusebenza leswethayo ukuphakamisa indalo uhlale noma uthinte emthandweni uNkulunkulu nalo nabantu bakhe nalalo ngendalo yakhe asathi ukuthi kufanele ukuthi sihlanganisane sibambisane ekuthenini uNkulunkulu sisiphakamise simdumise ekwenta ukuthi ingotembeke la sikhona khona asisithandeni sibambisane ngebathandekayo ngokuthi kube khona kuthuthuka lokwenzekako emabandleni ethu emibandweni yethu sisahleli simlalela uNkulunkulu inzaba bathandekayo sekuthenini ngeke uzonga ukuvikele lokungathandi kodwa lokuthandayo ngaba nesiciniseko sokuthi uyavikela asumthande umhlaba siwuvikele kulesi sikhathi sibantu labantu ngamanye egcwele sifune kwenta umsebenzi omuhle njengaNkulunkulu yena lo wadala umhlaba nezulu nomhlaba waletha tonke into letihle labakho kwathi uyasibeka emhlabeni ukuthi asikunakekele simsebenzise kude siqhubeke kuqhubeke nembuso wakhe nemandla akhe asingcwaliswe bathandekayo letithelo kamoya kuba nesibindi ukuthi futhi sathi ukuthi sifikeleke lapha emhlabeni siphinde sibe munye sibe nenhlokodo siphinde futhi sibe bantu labakhonako ukuthi sabelane nalabanye masikanjalo sitawubona ukuthi inkinga letikhona emhlabeni siyakhona ukuthi sibelane nazo bathandekayo udunyiswe wethu bake egameni lokuNkulunkulu yise inkonzana namanye egcwele akhe sikawumelelayo bathandekayo umthandazo weyana asithandaze uNkulunkulu lokwalisako sihlanganisa amaphimo ethu sikanye nendalo yonke sisababata uNkulunkulu bakho uNkulunkulu lo umdali wabumba indalo yonke wasakata inkanyeti yesibhakabhakeni wasakhela nalomhlaba esiphila kiwo waphakamisa inthaba wagubha lwandle waselela nemoya lesiwuphefumulayo waveta lokumilabo lokupha impilo kubantu netilwane waletha letinhlobonhlobo tetilwane letiyimpala lehlukene wase udala umuntu uyamphefumulela wamdala lomduna nalomsikati wapenda umfanekiso wakho wasinika umsebenzi wokunakekela sikanye konke lokudalile wakubeka emhlabeni ngosini emsa wakho yibaba umthandaza wethu siyakudumisa baba ngebunono bakho kohlakanipha kwakho nebumelemene lokuhlanganisiwe abethwa kuyo yonke indalo yakho mnotho waphasi ihlahla letithatsi konke lokusihaqile siyabonga ukuthi usidale sibantu wasena sakafani uloyo nesipho sakhe loyo ngemandla akhe
sakhe, loyo ngamakhono akhe, loyo similo sakhe, sibe sonke sidaliwe nguwe futhi sibe umfanekiso wakho. Lokubalulekile emehlweni akho nalothandwa akayiswe nguwe. Nkosi ngemusa wakho, yivama ukuthandaza kwethu. Nkulunkulu msindisi, lapho sibalekela lothando lwakho sikufulathela awusilahlanga. Ngenxa yothando lwakho olukhulu lomhlaba, wetawa tohlupheka ngenxa yezinto engathile. Siyakubonga ngemhlatshelo wethando lwakho. Nkosi ngemusa wakho, yivama ukuthandaza kwethu. Nkosi emzini wakho konke, uyaqhubeka kunakekela lomhlaba uhlangabezane nezidingo zawo. Thumela imvula nokushisa ngezikhathi zakho nezifanele. Uqhubeke ukuguquka kwesondlo lempilo lwayisungula ecaleni. Kwentele ukuthi ilwane nezitamo epheli. Siyabonga babene umthando nokunakekela ngesineke bonke nabaphila kulomhlaba. Nkosi ngemusa wakho, yivama ukuthandaza kwethu. Nkulunkulu lophakeme, uthathu ebunyeni, siyakukhonza siyakudumisa ngoba udale konke lokukhona. Thumela moya wakho longcwele ukuthi asivuselele, asigcwalise kude sitewumemezela tindzaba takho letinhle, ngetindlela nangemagama abantu bakho labatawuhamba bawakholwe. Nkosi ngemusa wakho, yivama ukuthandaza kwethu. Yesu Nkosi yethu Jesu Kristu, thela moya wakho longcwele kwethu kude sitewukholwa iqiniso lakho. Sikhulise madodana namadodakazi engalo. Busisa bonke badala, ubele ukuthi bakhulise abantwana babo ngalokuphelele evini lakho. Nkosi ngemusa wakho, yiva ukuthandaza kwethu. Nkosi wempilo, ungabakhohlwa labagulayo, labashonelwe nalabahlukumezekile, babe ukuthi bathole ukuphiliswa nokudududwa ngokwethando yakho. Ubambe lesibindi sekwakho ukuthi wena uyadada izidingo zabo, ukuthi uyabulana nobuhlungu babo. Ngakho uyawuhlangabezana nezidingo zabo zonke kude babhekelele, kude kube yilolu suku lokubuya kwakho, lapho konke kuhlushwa kuyawuphela. Usiphe nabo bonke abalenzelele ukuthokoza kubuya kwakho kupheleliswa kuwe. Nkosi ngemusa wakho, yivama ukuthandaza kwethu. Babe sobala, ukanye nendodana yakho Jesu Kristu, thumela moya wakho longcwele ezinhliziyweni zethu nalo livi lakho, ukuthi lisibusise, lisihole ngokwethando yakho. Sicilise kukho konke kuningwane ngashwa, usivikele nakukho konke lokungasilo liqiniso. Sitewukhona ukuqhubeka sicinile ekukholweni, sikhule nasemthandweni nemisebenzi emihle. Siqhubeke senzeme ngemandla emseni wakho lobonakaliswe ekufeni kwakhe, kude sithole insinziso yaphakade. Naye nalo Kristu Jesu indodana yakho Nkosi yethu, lokuphila akuseka yinawo namoya longcwele, uNkulunkulu munye manje naphakade. Amen. Badla yawusukuma sitewuvela ukuthuka. Ithelo damoya longcwele, uthando, injabulo, kuthula, kubeke, umusa, kulunga, kwethembeka, kuthobeka, kutitheba, nasipila ngengamona, asihambeni ngamoya longcwele futhi. Thula Nkosi aphe nathi ngesikhathi zonke, akwanzi. Kuthula bazalwane, shalom. Amen. Nkonzo yethu bathandekayo yaqhubeka ekhasini lelikhulu leshumi nesithupha. Sitawungena kwiso sigaba singama-48. Sisawubonga umnikelo bazalwane abawunikele. Omunye wawuletha esonweni, lomunye wangena emabhange. Solo siyaqhubeka bazalwane nokuthi labo labayihambisa imali iconze ebhange. Sicela ukuthi baboyibhala
noma basatise ebangeni lokuthi imali nayo iyangena ebhange naleli lokuthi ifanele ukuthi isetshenziswe kanjani. Sitawuthandaza abazalwane sisebenzisa umthandazo wesibili. Ngoba phila konke lezolo nemhlabane bakho usinike inkosi ngempilo bakho konke. Ngicela emsebenzini yethu lesinikela ngeluthando egameni la Jesu Kristu inkosi yethu. Ya kubeka ngoSinkulunkulu umdali wethu konke ngemsa wakho sinalesiko lesinikela ngaso sivela emhlabathini sibekwe etatate banu sakuba sikwase kuphela kithi akabongwe Subhanda. Uyabongela ngoSinkulunkulu umdali wethu konke ngemsa wakho sinalelwane lesinikela ngalo lesicelo semvini nemsebenzi wetatate banu betakuba insebenzi enzesokithi akabongwe Subhanda. Siyawuthi ngisebenzisa umthandazo wesibili wekubonga ekhasini lelikhulu nelishumi nemfica. Inkosi ilapha moya wayo unathi yenyosana tenhlete yotelo seyakenyusela enkosini asibonge inkosi enkulunkulu wethu ngofanele ngobongane ngokuthobisa kufanele phela ngomsebenzi wethu nenjalo yethu ngesikhathi nasenzaweni tonke ngomsebenzi nenjalo yethu ukubongana ngokuba abantu ababelondwele Nkosi yasezulwini somandla nkulunkulu lophakathi naye Jesu Kristu inkosi yakho yodwa inkosi yethu ngobena wimbi lakho leliphilako naye wadala konke kwasekuqaleni wasenda ngemfanekiso wakho loqobo naye wasikhulula ekugcineni kwesono wamnika kubeyakalo yamuntu afele esiphambanweni wamvusa ngabafile waphakamisela impilo esandleni sakho sekunene naye wathumela moya wakho lomcwele lophilisayo wasenda abantu belifa lakho. Nyalo besiyabonga ngoba ngamoya lomcwele siholelwa eqinisweni lonke siphiwe amandla ephephethela lifakeli lakho eliveni lonke sikusebenzele sisebukhosini bebopresti bakho nabo bese sihlanganele ingilosi betikulu tato leli bandla lonke lasezulwini sibabadala igama lakho elikhulelele lijubile siyakubonga nini nani besithi
badla bengazitha noma livuke. Yamukela ukubonga kwethu Baba wasezulwini ngenkosana yakho umsindisi wethu Jesu Kristu. Sithi silandela sibonelo sakhe silalela umyalo wakhe sivume yena ukuthi nemandla wakho nogcwele lethi tipo sekwa leliwayini libe ngumtimba wakhe nengadi yakhe kithi bathi ngaloko busuku ulandelelwa ngabo wasithatha sekwa akubonga wasihlephula wabahamba abafundi bakhe wathi thathani nidle lokhu umtimba wami lo nikelelwa nini yekani lokhu kodeni ngikhumbule. Njalo futhi emva kokuthi wayithatha inzebe kwakubonga kwabanika yona athi nathani yonke ngoba lokhu kuyindatshana esivumelayo lesisha lokufiselana nalabanyenti kutekuthethelele letono nalokho ngesikhathi tonke etekuyinatha kwenu kutetheni ngikhumbule. Ngakho-ke simemethela kokulwa kwethu sithi Kristu wafa, Kristu vukile, Kristu tabuya futhi. Kristu wafa, Kristu vukile, Kristu tabuya futhi. Nawe babe sikhumbula ngosesulwini sikhumbula ukunikela kwakhe labendaba abakanye esiphambanweni simebethela ukuvuka kwakhe nokwenyuka kwakhe lokubukhosi sanenze ukuya kwakhe nemdumo sikhupha ubukhosi ngalesikwa nangalenzebe lokumhlatshelo wakhe lophelele. Yamukela ngayo uKristu wethu lomkhulu umhlatshelo wethu wokubonga nokudumisa sithi sidla sinatha letintimbo letingcwele emkhombeni wobukhosi bakho lokungcwele useleleke ngomoya wakho baliswe nemthando usigcwalise nemthando lwakho usihlanganise emthimeni wayinkosana yakho Jesu Kristu inkosi yethu kanye naye nakuye nangaye manje abantu engcwele nabo bonke lamemembi wakho emhlabeni nasezulwini sikhona wena babe somandla ngetiko bakhe kokudumisa lokuphakathi sithi Sebo nenhlonipho nelodumo nemandla akube kwakho nini nani. Siyaqhubeka bezalwane ekhasini elikhulu no-26 lapho sawuzokhona umthandazo wenkosi. Njengalokho Kristu wasefundisa sinesebenzise bothandaza senze bawethu sizolwele alingweliswe ligama lakho ubuso wakho awuke inzandakhe emhlabeni njengasezolwele sibelakhabuda kwethu emalanga oke sithethe lele dono tethu njengoba sibathethelela lapha ungasike Bawethu sizolwele alingweliswe ligama lakho ubuso wakho
langa oke sithethelele dono lethu njengoba nathi sibathethelela lapha sonako ungasingenisi ebulikweni usesenzese kulokubi ngobe usonge wakho imandane ukosi kude kube nini nanini amen. Bathathekayo enkosini lenze besivumelano lesembukelako ayisiyo yini inhlanganyelo engadi yenkosi yethu Jesu Kristu esinkwa lesihlephulako asiyo yini inhlanganyelo yokuthemba kwaKristu na sinele sibanyethesi kumthemba munye ngobe sonke sihlanganyela sifa sinye. Jesu mfana kaNkulunkulu sihawukele, Jesu mthwali wetono lethu sihawukele, Jesu msenzisi womhlaba sibe ukuthula kwakho. Siyamthakaza kanye bazalwane umthandazo weKristu njengoba uNkulunkulu isihlokokubela osile sawu asonzele idabula lakho sithemba kungakwethu kepha sithemba sawusakho lesikhulu asifanele kwethu lephutha elidlula ngaphansi kwaludabula lakho kodwa wena inkosi ukuba kwakho ungawela njalo ngakho besiphe inkosi sawu wesihle ngalokufanele inyama yephutha lakho lesathu lakho Jesu Kristu sinathi ingadi yakhe ngehlale kuye nayithi kodwa kubeni ngibili amen. Nkosi akubonge, Nkosi akubonge, Nkosi uNkulunkulu wehlisela moya wakhe wengcwele duke abantwana bakhe kude kokuthi ngaye bahambe endleleni yonke layibekile embi kwabo. Bathandekayo sesiphiwe umoya wengcwele, siphiwe namasakramenti elangcwele kaNkulunkulu lasilakho ukuthi sikisonzele kuyo. Ngabo besonzelane sibongela umphimbo wenkosi yethu Jesu Kristu anikela ngencethu nengadi yakhe lasofisela yona simdlele ezinhliziyweni zethu ngekholwa nangokubonga. Lebonga uNkulunkulu leli tendelwe bantu baNkulunkulu. Amen. Amen.
Esitawukhetha abathandekayo kodwa wethu sivula ekhasini leshumi elikhulu nemashumi lamabili nesiphohlongo. Ngane siphakathi ngoba anebusa siyasakha sipheli nanini. Nkulunkulu Somandla Phikathobandla konke siyakubonga ngesipho samoya wengcwele losehlisele ethi wemhlaba wakho losehlisele ethi wenu bakho kodwa ngokuthi uNkulunkulu wethu babe nekuphila babe nako ukuchicime kudunyiswe kubathathwe igama lakho. Siyabonga ke bakodondole ukuthi nanamuhla usondile ngemfihlakalo letingcwele umtibane ngati emsindisi wethu Jesu Kristu intombazana yakho waphinde wasigcina Nkosi nomsa wakho emtibeni wayo intombazana yakho lehlangana nabo bonke labakholwako. Sisiteke bakodondole ukuthi sibeketele njengamakholwa laphilayo kuloku budlelwano lobugcwele nokuthi sikhole emthandweni ekulaleleni nasekwenteni inthando yakho ngaye Jesu Kristu Nkosi yethu. Lokho namphusa kanjani manje engcweleni ukhuluma uNkulunkulu munye kude kube nina ninyi. Amen. Siyawusho kanye kanye sithi babe phikathi amandla sizinikela kuwe ngaJesu Kristu Nkosi yethu kube sibe kuhlathelo lophilako sithumele kuwe manje amaya wakho longcwele sabe sinikele kudumo Nkosi bakho. Asithandazele Afrika uNkulunkulu bosisa Afrika gcina abantu bayo bona baholi bayo emthethula aye Jesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Uthula abankulunkulu lokwenza ukuthi konke athethele inhliziyo yethu nemicabango yethu simathi simthanze uNkulunkulu naye intombazana yakhe Jesu Kristu Nkosi yethu nesibusiso saNkulunkulu Somandla uyise intombazana namalwendweni asibe kithi njalo. Amen. 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 Siyabonga kakhulu bazalwane ukuthi sesifike khona maphethelweni ayinkonzo yethu. Sithemba ke bazalwane ukuthi siyithokotele la kankonzo lolu suku lwaPentecoste sesiphumile ibhaleni lomhlophe sangena kiwo umbala lobomvu lohambisana nazo indzaba lamalwendweni ebandleni laNkulunkulu. Siyacela bazalwane ukuthi niqhubeke niyanzise indzaba yaleti nkonzo nikhombise nalabanye nabo bakhombise labanye ukuze sekudukiswe kubathathwe igama laNkulunkulu. Wangathi ke uNkulunkulu lowadalako njalo ukukhetha kwayo indalo wangathi uNkulunkulu lowamisa ukugitha kwayo indalo wamangaliswa nebuhle betimbali esikhotseni yena lothatha lebe kungasilutho akugodole kube lutho akasihole kodwa ukuthi tiguqulwe impilo tethu nempilo telibandla simlalele yena simlalele nendalo nayikhala ikuloko bona siphunze sifune ukuthi kubonakale inkathimolo yaNkulunkulu endalweni yonke. Abani ke nekuthula nangemthando neyosebenzela inkosi egameni laKristu. Amen. Abani ke nekuthula nangemthando neyosebenzela inkosi. Haleluya, haleluya. Egameni laKristu. Amen. Haleluya.